A je, jel imaš ti koju majicu da ne piše Psycho na njej? Stvarno ovo ne piše, ovo piše Progress. Ti to iskropio. Progress. To si otpalo ti ovo slovo. Nije. Otpašće ti. Meni će najaviti današnju epizodu, izvolite. Evo, današnja epizoda je, dodijelit ćemo nagradu. Evo, ću njega. Dobrodošli na Balkanslav, ovo je najnovija epizoda, Deni nema pojma kako napraviti intro, aj napravi sad što sam ti ja rekao. Ne, meni je dobar intro bio taj, takav. Da si sposoban izreći intro, kakav bi rekao, ajde daj. Ma evo, točno takav. Pijao bi, ja da najavim. Da. A ne znam šta treba reći. Pozdrav ljudi, pozdrav od Balkanslav ekipe. Šta smo rekli, da danas moramo najaviti novu epizodu, zapravo novi giveaway. Dobrodošli u novu Balkanslav epizodu, Marko, Deni su tu, Risak, ništa. I Vesna je tamo. Ne možemo zarotirati kameru, Vesna će kao nagrada biti pokazana kasnije. Vesna ide za sljedeću epizodu. U sljedećoj epizodi osvojite Vesnu. Okupili smo se danas ovdje, to sam rekao, da. Da, podijelimo ove slušalice koje nismo već dugo podijelili. Game Note, Gaming Headphone. Loš portal, ponovo. Game Note Gaming Headset 7.1 dijelimo danas, jer ga nismo podijelili još nijednom prije. Ovo nam je prvi put da dijelimo ovaj headset. I evo ga! Tada! Evo ga. Game Note USB 7.1 Gaming Headphone. Odlične slušalice s puno tipfelera. Sad će Marko nešto reći. Aha, ovo je Blindruk, misliš? Ovo je Blindruk. Jako lijep poklon u jako lijepoj kutijici. Mislim da bi Deni trebao ispričati šta je sve napravio u ovoj kutiji. Ne, bolje da ja to govorim. Ali ova nije toliko nastradala, ova nije. Evo sad smo bacili prvi put. Pazili. Ali, vi to ne znate. One su oštećene iznutra. To sam napravio ja. Pale su mi na laptop, sad ću ti pokazati gdje. Pali su ti na moj laptop, sad ću reći. Ne, na moj, jer imam oštećenje na laptop. Udario sam ovim limom, ali očito se ne vidi. Evo. Jesi imao To je vozačku dozvolu? kvaliteta, nema zajebanci. Pri koliko ti je istekla vozačka dozvola? 300 godina. Znači 300 godina. Kutija je u dobrom stanju, slušalice su u dobrom stanju. Deni će pričuvati kutiju, ja ću uzuriti u vas, a Marko će proglasiti pobjednika. Mislim da ne bi bilo pametno jer ja iskreno ne znam ko je pobjednik. Ti imaš MKZ super kompjuter. 3, 2, 1. Pobjednik je Jure Tomšić. Jure Tomšić! Gospodin Jure Tomšić. Bolje ti da se javiš. Bolje da se javiš. Znači šta je Jure Tomšić kaže? Evo, Deni će pročitati komentar. Isuse, pa ajde, ovdje tu se malo nagni i gledaj. Komentar je toliko dugačak da mi ga samo ga ti pročitaj, ja ću stisnuti u 3 sekunde. Kaže da smrdi po novom. Opa. Uglavnom, Jurica Tomšić je ostavio jako dobar komentar, malo poduži, dečko se potrudio. Da. Iz komentara, koliko je uspio dobro slagati, rekao je da nema dobre slušalice, da nema ništa, da igra na televizoru. Kaže da malo lijeva, desna ne radi. Malo lijeva, desna radi. Mislim da slušalice idu u prave ruke, idu na prave uši. Ako imate okrugle uši, ove slušalice su savršene za vas. Ako ih budete stisnuli, izvući vam vakum iz ušiju, znači sve ono žuto što vam se skupi i one životinjice. Nisam znao da je to zove vakum. Pa nisam rečenicu dovršio, čovječe. Kaže sve ono što vam se preko noći skupi dok spavate i one životinjice što uđu i sve, onda stisneš ovak slušalice, to izvučeš van. Baj, Hvanči. Baj. Jure, javi nam se na Face, javi nam se na Instagram, javi nam se na YouTube, javi nam se na... Nešto, inače... Nemoj slikati kutiju. Inače će kutija nastradat. Reci Juri da se javi, ostavi kutiju, ajmo to ostaviti. Ajde nek neko bar dobije kutiju kako treba. Evo što se napravi. Dobra, ajde. Jure, ako vidiš ovaj video, javi nam se, ostavi nam neke svoje podatke kako da te kontaktiramo, pa ćemo se čuti kako ćemo ovo razmijeniti. Ista stvar kao i za Matu Škorića i Juricu Selaka, javi kog ima kad ima kog kod kuće. Tako je. Ima prilaz za kamion. Neke meze, ove kiflice, vidi ista slika kiflica koja iz onog videa. I to je to, ti ćeš dobiti slušalice i naravno Marko od tebe očekuje da se uslikaš. Fotka neka bi mogla past. Javi nam se i pošalji da mi vidimo stvarno da si ti ovu kutiju primio, da je živa, cijela i da koristiš slušalice, evo. Moraš ih svaki dan moraš koristiti. Da. Javi nam kako je, možda... Svaki dan moraš poslati sliku da koristiš slušalice. Koliko sati si koristio slušalice? Da, očekujemo tablice i na kraju prezentaciju u par.
Da. To će ujedno i Hevitovi inženjeri vidjeti kako te slušalice napreduju. Možda se konačno onda odluče poraditi na pravopisu i gramatici. Hoće, naravno. Hoće, to će biti kabeli. Znaš šta sam primijetio, evo, iskreno šta sam primijetio, da su sve slova koja su malo veća, to su dobro napisali. Ona sitna ih jebu. Ja mislim da neko ne vidi šta piše jednostavno, ili lektori ne vide ovakva sitna slova. Don't read the fine print. Da, samo velika slova, ono, nemojte velika, čitajte mala slova. I to je to, I to je to, Jure Tomšić je dobio gaming headset, Headphone 7.1 od Balkaslava i od Radara, a Radar je firma, Denis zna šta rade. Rade sve živo, Evo. uvoze, prodaju, Penthouse, trguju, Bentley. to su kuće, Jahte, bazeni, ne znam. Bazeni. Ali ne oni, nemaju oni kuće, Bazeni s grijanim podom. koji kupuju od njih. Bazeni s grijanim dnom, evo. Ja ne izlazim više iz Radara. Ne mora biti bazen, može biti lokva neka u kojoj staneš, ali to je već prvi korak. Da. Nije nas bilo sad mjesec dana zato što smo bili u Radaru. Nismo znali izaći van. Ja sam se vozio helikopterom mjesec dana bez prestaje. Pao je u Keniji na slona. I onda se brinu o njemu dok slon nije prohodao. Prvo je slon u nokat. Je, bilo je teških trenutaka, bilo je plaća, bilo je akcija. Albino slon je bio. Ali, je. Albino slon i gorila. Čekaj, to ima neki film, Ima. Da su oni trash horori, da. Albino Elephant. Ima super horor, zove Mega Earthquake vs. Mega Tsunami. Znači ono... To je sigurno tako... A je kužni kad je Godzilla protiv dinosaura, kad je krokodil protiv majmuna, ali Mega Tsunami i Mega Earthquake nikakve smisla. Da. Svaki put se pojavi jedna hollywoodska zvijezda, ona ronula iz 80-ih. Da, za koju sam već mislio da je mrtav odavno. Ono, umro! Nema njega! Evo ga, živi! Znači, mislim da onaj Dok iz Povratak u budućnost ovoga glumi u tom jednom, onak sam se pojavljao, onda dođe neki australski glumac, ono neki mali. To ono, našli su ga ispred nekog dućana, ono, kak žica i ono, da, evo kodi, onda Van Damme se pojavi tu i tamo negdje, ono, otvori vrata, zatvori vrata, neko bio je, i onda ga stave, ono, velika slova, Van Damme, ono, jedna scena. Otvori vrata i neko se daje propuh, kuviš, zatvori, bratko. Pozdrav svim ljudima koji osim Jure Tomšića gledaju ovaj video i nadaju se nagradi. Dakle, nagrada i dalje može biti vaša ako se Jure Tomšić ne javi. Mi ga nećemo poukat. Pravi nam ti recenziju slušalica. Da vidimo... Ako vidi, sad je pitanje hoće vidjeti. Koliko su stvarno dobre. Sad je pitanje hoće on uopće to vidjeti. Da. Čekaj, polako. Ovo je najveći test publike Balkanslav kanala. Znači, mjesec dana nismo video stavili. Deni je stavio, ajde. Ali to se ne računa ko ide. Deni ide tamo ubija nože. I baš da vidimo ko i dalje prati, ko je aktivan. Evo danas je izašao Apexlav, novi serijal Apexlav, jesi gledao Apexlav? Nisi, pa čistio si, da, nisi ni mogao vidjeti, sad sam objavio. Ako se Jure Tomšić ne javi, onda neko od vas može dobiti ove slušalice u sljedećem videu, zato morate biti aktivni. Ali, može dobiti slušalice jedino onaj koji komentira ovaj video. Znači, ne prenosimo ove tu, ne. Novi igrači dolaze na scenu. Tako je. Marko je zjevnuo, ja sad zjevam, mislim da je vrijeme da idemo gledati utakmicu. Deni je nervozan. Deni će odjaviti epizodu. Evo, odjavljujem epizodu, to je to. Pozdrav! Da, lijepo odjavio, ajde malo kreativnije. Evo, uzet ću ovaj, ali da još jedan napraviti, svaki slučaj. Evo, odjavljujem ovu epizodu giveaway-a slušalica. Ne. Vesna će odjaviti epizodu. Da, Vesna, ajde. Da. Vesna dolazi. Sjećaš na moje mjesto. Da. Ne. Ne možeš gura glavu, mi ćemo se maknuti svi. Ne. Ajde. Pozdrav Balkanslav ekipa, ja sam teta Vesna. Još jednom ponavljam, Jure Tomšić je osvojio slušalice, a ja ću vam danas odjaviti epizodu. Pozdrav svima i vidite se, nadam se brže nego zadnjih mjesec dana. Nikad kod doktora. Ćao. Aj Bog. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj pizati mater. Vježbaj pizati mater. Pizati mater. Pizati mater. Pizati mater. Pizati mater.